Amera ko pokoknya bapak dia kan amera ko piano me wa ko kom andong kali di bara lo ko lo berupe lo kama cela ya mera chat dua ko ni to ko ka ko do chat jen man ya kana chat wa ni wa ali bari ga par bor lo chat di ma par ko be ma par dia chulu ko cho kitim amera dua ko boru amera ba dua ko business community di business owner ma par to wala jo mo bara tikki yo to chat edition mu karu ikene tie di ma chalo ba ko ma bas mewa company mewa company gitu Roblin company itu tadi ikonyo tim ni kar mo to tie pero tu edition mo ka no pero yo na kom ki ni be office mania na na no yara joni ene ko ti dar mo chung ke ba we mi ro me ki chung ke gi angel company ma pol ko biyo ko taji tim diga dio ko tim dio ma pa ana dogola ba chole province do di company wen di acara wen tuho ene ko biro to biro me yo cinje tan biro me kelo biro me nyaaya limbe sing daaro ka to on tiyo biro ka biro me megi ene lago bi acara ke na dugu yo lego ruba ni kalare this time around down to chem ta jwalo ba ko team we xno biro di kero menera aduki me to ene communauté wa ma che mario anani amma tara team manager teacher ma mera jeke bara chila yene do chaka yani do kumbet ni waja ngama ti coach je lokani wobi yawti ke chel mina ni team wa itike do yawti ke gi wa ma ali bari ga par bor je lokani je mo kana team ma do bara na la mo go bara ke to na la ko kare team management kumbet la bo team wa technical team wa ken me do be ba ken me to go bara ngena la ko be ka team ma tara churu mi arwaji ni ala gena be to biro cha ko ne biro pressure ma duom to obiti me wen ke bere si an ya yom du won komwa ya yom du won mutikai ya yom be edition ma ngwan ma bi ma don ti cha ne ibar mera do ko ma don kar ko patron ma metwa man patron da general tema ma ngin en pour ga patron da churi province en be tigi normal be ya churi province ma angeni ni amala chen kada blok bu beru tie mo nero mo kana ma pa no petin di kade kede di kati ni amala chen mo rakti du kalo kan gidong amete ba wa che kit maro coach mo nyen di ma point ni amete daro ni kar bi no ngi ci ko den bo biro ci mo bil mo wadi ka chelo di media officers ma me province men na ne gi yo press briefing di coach wa bero mi kare di won cholo ga me we know about what kala penyo ti no penyo and directly the man the makia arara wanan wo ka to bi jaka arfon